Ne kesngi kam cibenta wo yarap yaki college ke jela lengba ke People's College Scheme. Menteri ke cenat pure puthi ke jela lakmen rumbui di iktiu ya ke chithi order wo yarap su tulom. Caki khat kendengut ki wasikai lecturers ke changpung college hakayalang wa depenman ha kani kathau sikai. Hagani gesngi de emlang le u MLA kathany u coming one mbon u additional chief secretary ke jela u DP walang wa ki wasikai kamjo ki khna yong kani ke college. Hawa e klam hagani gesngi u la kamenda ongu wa kani to kesngi ko sa kan mo ye kani ke college we wo man ko kesngi wa ka sarkar pen khrnget ko ye ka. Ki wa pelai ki witawan ki wa artaten de wa ong chewan upoi wem ye ko man klem ye kre lang. Da ongu wagani ke sarkar MDA hapo ia Ahmad u Konrad Sangma da pendep ko ye wa de kular ko. De e kublai u ya ki wa kitkam ke chnong waro kamtam ye ka dorbar chnong changpung pelun ko da pelai ye kani ke college. Cho da ongu wa la da yobo na ke AICTE ye ke Engineer College Shillong ke College of Planning and Architect Hatura uman ka hopo usnem arajar ar we kini to kathong ka sarkar hewet chimrai ha usnem arajar khatpra heavy upon court your principal or your person coming body your snobha your one young order the approval of appointment of teaching on teaching staff good college heavy ye who on way and look at the because the man vacan the heavy talk in the katrangut to man gate pen katende man lecturer hak level 15 principal man vacan level 18 ye give one pidam record one step kini to asli kawa kasangka penche chu ka ye ki mu ki perkhat ki yong ki nong song chong ye governing body penkernyat ka ye ki tu ki wa en ke jin ataten boy chaiwan ma ai upoy kini mie ku man klan ke jikre lang yong ki vi piki ye te bha man ko kesi ko kerpang perlu ke college to ko vi ne ki tha to em kam yo e ke ji ke a ji ka ye ki khna khn ro ki yong i kam sarkar MDA hapo ajelang Konrad ke sama nadu kesni nongkong da ongo kejingnang kejista to awahakmat kani to sarkar kawa dakular waye kular la depende lada yoi ka permission nega AICTE ke engineering college hapo Shillong Manko College of Planning and Architecture hapo Tura Umanko hapo Arajan kinito kasarkan kawa chimi dakulari how anya khapra hak budget session what man priority ide kini ko angkan yang ke state
career, the school, the college, hai yang school. So how to lead ki Eklavya Model Residential School. Yo ka statement khalia hamar ro ki nom dam. Kimu e ka ji kai do class 6 hado class 10. Ha kalian ka education khande khatwi khatle du tu om khat phuk khay ka science college Artally chom ha ite